Khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Presiden Barim jong ka Khasi Students Union ubala bat tengru kamu menteri katanat penroisor jong ka sorkar jela uba Paul Lingdo ula sai ki kot kisla ban penken mau ya ka jingyai lenti jong u kumno ban penken ria ya ki breo ki basong basa hatem metor ha ka por bo udang bat kamu menteri katanat penroisor Ulia tho bahaka to ko por kaladon ka jinge penbet ban penken ria no ye ki breo ki basong basa haki jaka khamngia ka sor shlong sha water sports complex kabadan ha umyam ka jaka baju pendon kam ki sipai hanrei hakatai ka por ula ong bakalami ka jing persha na UMLA Barim ka umroi constituency uba SW Rembai bat ka kam kala sakut no Hakbaya day bat kajing bamtre ki breo basong basa ha temmetor ban kenria no na temmetor uba pol ula ong balada day baki perkhat ya ka jakasa ka babiang kila day ban leit sa sha ka yeng ka babha baka sarkar kala pun kre yaki hanrei ka jing bamtre jongki ka day namar baka kamai lani ka khai pateng jongki ha temmetor kala scam bat kila benod ban mi nangto namar baka don ka jingmi Ulia thoru bakham menshwa hakapor bo ulong menteri ula ajing mud baamdai ban pensa yaki tang sejaka hanrei dai ban pharia khnang bakana mi kano kono ka jing sneo kumbang kermau ka snem ka andai spa khandai pun rio kila mi bun ki jing sha thambor ki jong ki nong shong shnong ki khamdam ki nong kendong ki ba ya on yo wan hat ha de ka than thamador pat ha ko ko por kumu presiden ki isu rengkat ki wi pat ki sembhalang FKGP SSSS ki tuadam ki la lumlang hakawi ka kenhun hakawi ka setri pat ni la penlong ka jingi ki pat ba batnya kenmau ba kala donru ka rally Hamad Tran haka shitrik u yayong April kat kenai spak kandai penriu di kewa rali bring juga rali kalau don no kajinya kulmar kajinya kawamau buat kumda tetel bat lahaban penkut no ya rali dah kajing ada district administration di kumtu tetel ada yang dah kalau pergi ke benda juga banlet no cakwe bat ke rensam kumunong ni kemat baik-baik. Cikos nem tek hadin akas nem arajar henriu. Ngalayo galat balik rak ia kena kemat Shah Union Defence Minister Jungkari India V.K. Anthony. But kani ke citi kedai keba ngalatok syu apa tu kebor keba kren syai ya kejingi kren keba ngapen kemayu bahaka lai tarik November jongga arajar nriu nalai kendu iu berangkat sisong kijing terwa bat kawe ni kita kijing terwa kedai kani ke ban construction ya ka road come flyover project na Raps Mansion ter shadow temador but kedau ni bahkan dan kedan kumbah new ekar tam ke kendau ke beli ke jong ke cantonment board di hak ada kejing kran ngilap hak pasdang ngilai le ya kan ka cost valuation ban keng bakat noi ke sarkar kariban sio tunrai ndang lai kendo yu Union Defence Minister lakan da ka bashai ba ka policy jongka defense ministry hi kadai land for land kata ka bumut lada ki ai kendo kin shibuk da kendo ngimla ban terwa da bisa ka bai buria compensation di namar ba kata ka di kastan jongka sarkar ka banglastan ning kong shwa kalong ba ngila divide igni ka kendo handai ar teliki benda kawai kepada ke cantonment nan kini kepala don pra ikar duna bat kewasak nang tabde kepada ke revenue land kini revenue land kini kepala alot syakikat tu kat ki individuals kini kidai ki Shri J Goenka B Goenka Pak
M Nong Kendri ba Madrid ba ka High Court Bar Association kini di South Liki plot ba kenang ban yo ban sedang ya ke project ni kum ke department gila ban baik ba ngin siu compensation shwai gini kita kendo ka ba ha ka bakat du gila siu ya ka amount ka ba gila pedihan ni kat kum ke di ka status note ba ladap ban sanction ar crore henry polak tam hak tak kapur bat ba ya kini ka amount ladap ban poi ban siu syakini ki elements kini ki sau ngut ki landowners dia bat ni laong lu ba ya ka balance amount ka basa ka balong shikror arpu sau lak tam ngin siu in due course hadian balak pendap ya kini siu ka peningko dia ke isu menta ke ba ni hapanya sotu ba kalong ba kadi ke kam ke ba ni nilai kit kia ngala yo pan kendu ASEAN yo ke Anthony bat nila kedauru hantu ba namar kadi nak benda interest jumpa ba sisin ba ke ba long bendikan jest lani ban kelut ya kasor ba sisin bangla snahi ya ke road come flyover project kamut kani ke flyover ke pasdam nanti na Raps Mansion ter kan kut ha temotor but sisien bala le emta kan don kam bangin ben kerja ya borok ki nong shop nong ki badon handu ki brio ki basa handu ki dukan ki establishments kat ki badon hapo ketika stretch jong kendau di kabalami kendung kenam aku kuor kolong kabening kong shwa ladon ki balale ban file ya ke petition nomor ngila sedang du ban lum ya ka census jogi nong shong shino de nangta ki don pat ki balale halor jong kata ka notice ke jongi ki lale shaka court ban persya but nalo jong kata kawai naki jingi pendet jingi kot kolong bato namar baka kendau sor ka bangin yo kan long gumba pra ika duna de ki defense authority in return kinshim ya ka plot ka ba ar poway ika but ngila identify ru ya kata ka plot ka bade kani ka mentangi khot ka water sports complex ha umyam kani water sports complex ka bangi terwa kalau ngajaka ka ba ki sipai kelak pendon kam lupa nadu ka pasdang kata ka nadu ka pojong ka ASEP but hapo jong kata ka jingya pendek biong ba ngin sim na namar kari ngajaka ka ba ki kelak pendon kam lupa haduk mentang ski pindalet kerang don water sports complex ka ba pendon kam hi dagi sipai biong ba ngin ai no iki ya ketu bat mangipat ngin yo ya kani ngajaka pra ya ke duna hapdeng jong kasar ya ka bangin pendon kami ya kata banyo funding pada nar bentaran ka flyover project andai kajaran khat pat bau MLA jong ka umroi ha ko kupor u pa SW rumbai u deiru u khat jong ka seng ka bayalam ya ka sarkar Meghalaya ha ko kupor hapo ka jingong chief minister ba di lapang ulalek ban ai dah kajing tho ban persya ya ini ke proposal ban kerja lani ban pendon kam ya ketika jaka dah ka ai no ya kan ke water sports complex syaki halor jong kata kajing persya kajing u ka kam kala sateng kala sakut pat hendrai nakalian ke jonga abde ma renda kumoi pat hendrai PE daladi kini kini got islah kajing tho intar nalai yo rupanya kendu kumba pini i hari ni kedur you minister in charge but tang kata Andre hadin ndangam simdan syu hak sarkaru hak stem arah jakat prahapat ala ai na submit ye kikot kislaboro kibede bat kanika kam show chairman jongka high level committee ba president song
But menda dangsian ni iba kani ka HLC kala lekpan submit ka report joka sha chief minister. Te ka community ka jonga kalong ba kumba kalong ngide bani ai push na ka benta kani ka project ni ngai iba lara ka don hi ka jingis hutu jimot apdeng ki nongilam ki ba ba ngide ban la ban penlongkam ya kane jing anut nomor kan serve tang ya ka jing penkerya no yaki niki nongtrei hendrei hagujuk por ban decongest ban kelut ya ka sor ka jong plan hi kalong ba in relocate yaki ki jaga ki don ki plot ki bade ki jong ka urban affairs department kum kenuksa ni ka jaga ka office jong municipal board ke yang menta Habibah Road. In fact, ada pensinar iki yang nak minta joki. Gila ada air iki notice ba kidai ban litsa sekte kecaka. Anda ya kata baju notice kejongi. Gila drak no ini lara ya kan notice kejongi sekte yang syari. Di nalo kata nilai keren pada ba revenue department ba nginum pensong lot iki secaka. Anda hamman ki jaka zone wise ngin relocate yaki kenang baka service jongki kan kamsok ndaki kamjan sheki shnom daka baki ndorkam yaki jaga ki jongka sarkar revenue land daka ki jong urban affairs lagi jongki wi baki department di hagane ke benda ngakwa wan penkemau ki bang iju pendorkam ngiyo ya ka support neki wi department kam ndorkam ki dei take tangi jaga jongka urban affairs amar kum kani ka housing complex ka mengisna na kibuntangi bedok lumpira no mensong kani ka jakajung ka wipat ka department ka housing department but daka jingia pembet baki MOU baki kila transfer yang jaka syari di beri kelab menteri kanu Henry ki facts are facts records are records ki don gini berapa de bat ka plan hi kalong ba ngin bu lut ya borok kinong tray hakwe ke jaka namar dak ba le kumda kelawan ra butsing kijing kendrum ke jungkulmar nda khamtam ki mi vacation sijakan lai bun lembung ai dau barit duru kami kijing kulmar ting la perkhat hi bangin bu iki relocate iki disperse iki hak ta kam bakin ki kendon ki jaga ki bandon hak plot ke ba ni la snai ke office menta but kumju haki ni ki plot ki ba ka revenue department ka la depan identify but ke ba sateng hi kalau kata ba ngim shimla panyo ya ka kendo in return bangin ai Security Defence Authority but ka kam ka sakut no hanta ka ban kom shwa kalong ba kum ka sarkar panja kamdan ke jingtip ke in-depth information siapang kini ke jaga kini ki plot ki bangi don kidai ki plot ki ba lashim da ke lease naus ir ke imam lim like na ki are likely ki plot ki ba la aisha kini ki brio jong ko koloni ko banga ke mau ko be ke school ko be ke yemani kibasa nang tahi ke debet ka lease land but ka nakani ka lease land bere ka babun ke dei ke ba ada ban thit ban long try da ka Shillong Municipal Board kan Shillong Municipal Board kami bun snem shwa jong ka idea jong ka megalia Shillong Municipal Board la sengya ka hak snem khat khandai spa shipo Kambut kalapalat ia ke century benda. Di pitrai nadu kata kapur kamladan lagi jong ke kendau ke siap kada di kepat jong ke plan jong ki pareng bahaba ki simya tega jaka ki thir nus i melim ba ki pensyong bensa ya ki brio ki ban le ya ni kakam ke ba kalong ki penkut ki pensuba ya kesor kata kata ke service ke joki balawan lebo ye kiru dah kata jing temu ha ka caka ka jong ke sorga ti minta kumno kan la banlong bakat kami ke jingkeli
ba wat pen kenria yaki haba kerja kam dei ke jungki kerja ka ke jung sarkar unu nong trai sarkar ula banyo quarter sampai rang ni semua korban buat unsa ke quarter hadu ke ke service ke cukup umla badong ba ngala retire kena ke kendau kena ke plot kena ke yeng kena tak syukun jonga dari syuksiu jonga kata ka kenong gila bun ki brio antai ki kategoris jong ki brio ki nong trai jong municipal ki dan kumbashi spa tam Andre ki bubun nang ta ki brio ki bala develop a commercial interest on the plot kila don lagi jong ki service ai kali lagi jong ki restaurant lagi jong ki cafe lagi jong ki yengsa ti kini na kadau kham tam ke jing bam pek nya jong ke himamli limba kini ki sedang baro ti kala poi hau put ba kila nomor ka tak commercial interest kalawan haki kimpe chu ka e ba long legal ka e ba long illegal larau brio shong hok thik tan na bata ka yingsa un kham so mendoi babanya ba shong prenga jingkau kau bat ka jingkhamya jong ka thamator undang khamla ban shong ha viver road Henry lada ladon ga commercial interest bakani kini ka restaurant ke jonga kini ka dukan ke jonga kini ke commercial complex ke jonga boleh ko aman karya antu kata hi ke peni ba kila khambun ki elements ki ba don ke jingyo nong ke babun na ketika jaka banya ke ba ki karya antu ha gijik snow ke jonga kentang waiwat kedai ke benda jongka state government bahkan reclaim ialah ke jong ke property gumno kale ya kata nangit ke report jongka agency kalau long syaiba but haju por nga snow don kamru bagi ki kenhun ki ba mi ban politicize ya ka ban keren namta kita ki beduk barai ba sitom bagi dapat bah namar haga kerteng jong ki beduk ki ba sitom ki rangli ki juki ki batrai hantu haga kerteng ki jong ki dan bun naki ki ba kham rispa khambet kam yang banyak ki leader jong ki kenhun ki ba mi syahmat haki kubor de nga kwa ba haswa ba ki niki kenhun kin kran I can go through records, go through history. I can tip to ek history jong betai ka khandau komno la ki pharang kila shemekanos imlin komno kala poi baga kan kala kalislan hadin kata ka list jong kat tu kan ni ki plot bat komno baka babun na kani ke plot hi kadai ka ba kala ada acquire daga Shillong Municipal Board tila da empat le kata ko humwa baju keren pathar kalong ke act of irresponsibility